Chibai vek ule Israel le Hamas indona chuan aniriat na tlailam alo thleng le ta a Israel in Dakar somni pali chunga Gaza hmalam chua san tura thupek a chu awang khan Gaza hmalam chua san tumin civilian engemaw zatin motor rem chang ang te sabeng tung te sakorto lai lir te mai ba ka kete akalin chimlam an pan ngwa maya pan ve thelo engemaw zat an lo om boka Gaza a hospital lian bera thunei tu te soidan chuan Israel vauna hlau mi sing thum sanga zet chuan hospital le a che vela arem chandan anga om hun an khuar ve thu an soi heti mek lai hian Palestinian Islamist group Hamas roi tu Ismail Haniyeh chuan Palestine ten Gaza emo West Bank chua sana Egypt an pan lo tur thu le kan thutluk na chu kan rama omzel hi ani alo ti ve mek bok in do tran tira tangin chumlo chat lavin Israel hian Gaza la bei ngat ngata nimin lam khan Gaza beina na rocket an ka chua to zat kha sang ruk zet ani to thu le ton sang li zetarit manral ani to thu kan ta lang to a voin lama hian thuthar dang lam em om hran lem lova thuthar deuh ber chu Gaza hmal lama kho pakhat Israel force ten lu chilin an run nia talan ani a hei hi ground operation hanti hloi tham ala ni chia lem lova abul tran na tur enge phei chu ala hriat lawa heti mek lai hian Israel prime minister chuan hei hi abul tran na ni ati thung ani na taka chuan tuna anom dan ber hi chu invasion kan ti ang chi kha ala niri berin a hriata Israel hian ala rum thai kwal vel mek ani ber thudik ber po hriat har khopin fake news atama source rin tlak zual turangai BBC te CNN te ANI te Associated Press te Times of Israel le India ram media lian zual Times of India te India Today Hindustan Time The Hindu Times Now NDTV World le Outlook India baka source rin tlak tura kangai ten antalan chan khathi kan bi kwal thuak anga kan thulak na source azir hian report adang lam thin khop maya then khatin Israel lam tranrilu deuh rana antalan lain Al Jazeera ti angchi te chuan Hamas lam an on le deuh ma a then khatin humanitarian ground lam an ngai poimo le em thunga abik takin YouTube channel then khat Israel nge Hamas lam on tu te siam ti po hriat lo thupuan le talan phei chu thulak na ta na man tlak mi lo tam tak a om ani voina thutharin tlak lian bera ngai le media zong in angtlanga an talan chu ni zan khwa a Israel Air Force 10 air strike an neina a Israel Defense Force te target lian ber zinga pakhat Hamas top commander artillery chief Murad Abu chu Israel Air Force 10 Hamas Operation Center an beina athi ti Israel Defense Force in anem nge thu hi ani heti lai hian Hamas lam chuan artillery chief Murad Abu athi le dam thua hian engma soi anla nei lo thung Murad Abu hian Hamas 10 Israel an beina konga khian din mun poimo tak achela Israel bei ani tira Hamas firfiak ho glider manga Israel thlok luta an mishing mu ma sakapiang thattura ti na konga te khan amo phurtu ber ni in an soi Murad Abu ba ka hian Nukba Unit Company Commander Ali Khadi chu drone manga beina a athi nia report ani boka Israeli Defense Force te soidan chuan kumsang ni panga khan Ali Khadi hi Israel mi thale kidnap thuboya man alo ni to a kumsang ni som pakhata Gilad Shalit Prisoner Exchange zinga khan alo tel to ni in an soi report pakhatin atalan dan chuan Hamas ten Israel an run thut khan Israel ram chunga arang theiang bera lua sikul le mi puipun khom tamna mun lu chila Israel mi tam theiang ber tha le anung chunga an man theiang man khom zunga Gaza lama let pui thuai an tum ni in an ta langbok ani he thu bo sei lai hian Israel lamin Dakar somni pali chunga
Gaza chim lama mani sahim na zonga inson tura thupe kan chu atangin an hun tiam aliam don nei to wangin Gaza malama Palestine te chu an mang ang hle a Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu lain asipai te hna Hamas laka za ngai na lantir hau lo turle chin tok lo khopa beiturin thupe ka chuat thal le mek bok nen hun tiam aral rualin enge lo thleng don an hre si lo chu chuan ati mang an tak zet thu report pakhat chuan ata lang bok lem an chang chopte ani ngot lo chuan Gaza malama te hi a video en ringot po in an panik tak zet ani ti a hriat theya Gazan pakhat chuan hei hi indona ani lo mishing suat tumna chimi vek tumna ani ti in thinrim takin reporter hna hian alo soi ani heti mek lai hian Hamas lam chuan Israel thupek anga malama tanga chimlama tlanchiat tum motor inzui convoy chu Israelin vansanga tanga an bei thule heta hian mi somsari zetin nunna chanin an zinga hian naupang le meichia enga mozat an tel thu an lo soi ve mek boka Israel lam hian he thua hian thil soi em an nei than lava anin son tura an kalna konga ta nero kong pahnih chia an rem ti thu an thu chua khan an lo tar lang to a an thu oi lova kal an phalna heng kong ni lova kal luite an lo kap te po ani ma na le hei ba ka hian West Bank lam Jerusalem kho chak lama boina te na wa chuak bok nia soi ani a heta hian Palestinian pahnih hliam omin West Bank lama hian Israel le Hamas te inkara boina chua tira tangin mi somli velin nunna an chan to thu an soi report then khatin Israel hian ground offensive tranin Gaza Strip an lu tran to anga an talan lain indona mun lo omlai ber epicenter mek India Today reporter Gaurav Sawan ro chuan ground offensive an la tran chia lo thule ground offensive nei mei tura Gaza Strip nei thei ang ber total closure tura thupek an ni angin Israel sipai te chuan an teng rual te nen kong le ko thler no khat vek khopa anin chop nei to hle thu asoi heti lai hian Lebanon le Israel in rin lama Hezbollah ho lo chevele sekin Israel nen an lo in ral sai ve zo boka heti ang ani ta ka chuan Israel po in northern area lama hian adin hun siam thaturin asipai le ral thuam atil lu bel ni in CNN chuan atal lang Operation Iron Sword tana Hamas sirfiak ho tom kok lu chua phin tar leng turin Israel hi ain pei to hlea Prime Minister Netanyahu chuan frontline asipai te tloin anin rin to le to lo te zotin enge hemi zo hian lo thlengang in ti tha thatakin kan ti don nia o ti in asipai te chu a fui kwal ani khovelin angai thiam lo berle Israel an soi sel na ber chu Israel in Gaza mi pui an hrek char vek hi ani a Russia President Vladimir Putin ame upoin Hamas hau hi tu man kan tran lo an mania wanga Gaza mi pui pui soi lo te Israel in ele in tur thlenga a hrek hi chu hriat thiam a hara nazi in Leningrad anti ang mai kha ani alo ti ve mek bok hetiang hi ni ma se Hamas hau laka Israel thin urna hi anasa maya Gaza an hrek na hi chuti maya li antum lo na sa hle a an hlip don ani chuan Hamas havin kan mi le sa an mante an ron chua phot turani an ti burmai sia Hamas lampo an mi mante chua turin khovel ram sang sang ten an ngen chungin an mi mante hi an ti hlum zo to nge an zinga mi som pathum hi Israelin an beina lama an boral to thu an soiba ka voin khan mi pariat dang Israel airstrike awanga an boral thu le thi zinga hian foreigner pali an tel thu an soile ani heti lai hian Russian Deputy Foreign Minister Mikhail Chuan Karthar hian Qatar ra Hamas official hua an mi hrian chungchang soipui tum thu le an mi hrian te chua an ni nge ya be sei thu report pakhat chuan ta lang ani khovel ramro pui zinga China angoi tlata
a soibera po puisoi lo civilian tam takin an torna chungchang le in ka hai nei tura an du thu Chinese Foreign Ministry chuan an soya Hamas lam dem na thu tongkam khat po in voin thlengin ala chak chuak lo ani China le Palestine hi mana tanga in thian tha sangkha zakwa somruk palia Palestine Liberation Organization PLO walo din po a thlop tu le tha ti tu langsar ber zinga mi ani a Mao Zedong le Deng Xiaoping a hunlai de tang to a in po tak ral thuam le sung le pai thuwa po China in alo tran pui fo to thin ani awangin China in vo in thlenga ka ala ang du mi lo po hi a om viau thau mai voin tlai khan Israel le Gaza in dona wang hian Islamic Ram Intel Khom Organization of Islamic Nation OIC chuan meeting man mo uchuak Argent Extraordinary Meeting Saudi Arabia an kawa Gaza le a chevela sipaidin hunle Israelin a hrek mek civilian nun na der thong taka om mek te chungchang an ngei tu thu OIC chuan an ta lang ani Israel le Hamas boina chuan let a chu azau zela khovel lu ati hai hle France lama po Jewish le Muslim tamna bial France marchak lam Arras town lama school pakhat beina zirtir tu tha ani ba ka liam pathum ngot an oma wangin French President Macron chuan ramven himna security ti chak turin sipai sang sari ruwa manbel ani thu asoi voin lam mi thi report a hian Israel lam hi report ka phumai lawa nimin lama kan soito sangkhar zathum ba kha thi bel an om lo ani mai the Gaza lamero in beina chhuwa tira tanga vo in thlengin sangkha zakwa vel thi to anga soi ani a voin lama Palestine Health Ministry soidanin Palestine mi zathum som ni voin khan an thile ni in an soi heti lai hian West Bank lama po Palestine som paruk lain chan sang sang awangin nunna an chan to nia report ani bok heti lai mek hian Gaza tangkhang mek foreigner te tan thulom om a oma Egyptian official in Associated Press a hrildanin Egypt, Israel le United States te in remna angin foreigner ten Gaza Strip an chua san theinan Rafah crossing hon ani don ani Rafah crossing hi Gaza tanga ulsam taka Egypt luna kong ani ole athui le taviau mai soineu neu don chuan soitur hi atam thin khop maya kanti kantia duaya rei soi a ol le riau thina report te nau neu tenen soi vek donila ni khat chung ringot po hian darkar tam tak soi dei a om dona kan du tok don mayanga content masalama ka soi fiam thu dan takin politics in rol na salutuk to a international politics ngai ven tu te tan phei chuan helam ringot po hi ngai nom tham ani